INP Mizo Channel clear to te Sipai le vek ule okas ni ania Myanmaram chung chanchin langsar zual ilo clear howang u min Aung Hlaing kum khat chungin in thlan pui ka buat sai sakang ati kha kum ni le tharuk chungin ati le to thunei na pong lak hlim February ni khat nuwa athu soi masabera khan min Aung Hlaing chuan kum khat chungin in thlan kan buat sai don ti ina puang lom loma tuna kum chan ve avei okas ni khat nimin khan sang ni le som ni le pathum kum okas thla chungin kanin pe felman don chowa chumi ma chuan in thlan pui kan buat sai theilowang ti in athu ati danglam le to ani in thlan pui buat sai tur chuan remna le mon na ba ka dan le thu pe ken ko thatangai atia chumi chuan lama siama chu a hun tiam in thlan hun po chu a son hlat le don lowero chiang takena soilang lem lo in thlan pui buat sai ani huna neina changjok party te chu ram in rel bol na mo phurna kan hlanang tiero voi ni laya soini hetia thuazuk le tamai hi February ni nia Sipai Council meeting a athu soi kum khat chungin in thlan kan buat sayang ati nen kha chuan a in person hle ani sang ni le som ni in thlan puiero NLD party a in rolawangin in thlan na fel file thiang lim tak ani lo thu te NLD sarkar in athu nei na ahman sualwanga ramin rel bol na chu lo thei lovin emergency provision puanga lak sak ngai ta ani thu te chu athu soya chuan a soi ngun hle maya in thlan puya khan vote ti ching pen na makta doi som pakhat omin atar lang boka hei hin akin dewa ram rang palai te mu tir ani yang ati bok Asian ram 10 April ni som ni le palia an nei ta ka thutluk na an siam point nga po chu an zom me ti asoya Asian special envoy to Myanmar atana rotna omto mi pathum zinga Thai foreign minister lo thok to Mr Virasakdi Futrukul chu kanrem ti to a ma se thil danga wangin rotna dang aron ompel vezela chu wangin ma kan la theiri lova Asian in policy an duan to sa zul chuin palai te don son na hi kan kalpui zelang atibok chuti chung chuan Asian thuthlung point nga zinga sipain tharum thona ban chan vat anti chungchang te pol rang te ne na in soirem na nei chungchang te mihring na in za sakna thilawanga tranpui na in pek dan mumal taka phal sak chungchang te ro a soitel talo thunei na pongla kum chanve me hun chungin Myanmar min na sataka aton social economic lama har sataka mi puite chunga thil khengrap thlak tak le covid rileng le sipai ku thlak na wanga Myanmaram chelai le tera om chungchang te chu kam khatma soitel du lo thungani maro chu mi pui me mirin kan chhor phak lo sipai dam doi in le covid center te chu thataka an buat sai thu a soitel hluama November ni riat sang ni le som ni in thlan pui result cancel ani thu hi Sipai Council noya andin UEC chuan TV ya an lo puang dai to a hei hi Myanmar democracy be sei tu mi puite du than na pal zut na rap thak tak ani min Aung Hlaing na hi sang ni le som ni le pakhat July kha a kum som ruk le panga tling tur pension akal bo mai to tur khania pension lam thu nei na pong lak ta a civil mi sang khat don la in an thi pha a mitam tak tan in an om pha poka dan lo taka thu nei na pong lak tu ani mai ba ka mi sual lalpa ani ringot mai ani hi Sipai Council chuan nimin okas ni khat khan order number zale somnga le patni na in caretaker government dinani thua puang ta a chu sarkar thara chuan tuna sipai terrorist lalpa min Aung Hlaing hi Prime Minister ani donani he thu hiram chung chanchin bu te ba ka Reuters lampon an puan sak ve nge caretaker government hi sangkat zakwa somnga le pakwa chho khan General Nehru nan alaudin to a sarkarin opna dan le hrailam na sataka be nuwa development abe chunjom na save hle bokani tihian Myanmar sarkar chu Union of Myanmar caretaker government ani don ta a General min Aung Hlaing po apol te tan chuan Prime Minister min Aung Hlaing ani dona chutianga ko har sa ti fe fen tam ngotang le July ni som thum khan Myanmar Armed Force Commander in Chief
State Administration Council Chairman ni bok Senior General Myanmar Hlaing chuan Kachin Independent Army te hnena remna le muan na chungchang thua in bia ka du thu lehkhathawn ni om takania chu lekha chu KIA Chief General Gangmo chuan alo changa a chan na chu social media lama nimin lam khan an tlang zarta a hetiang hian KIA Chief General Gangmo chuan a changa ni Myanmar tat madoten lekha min on thon chu laiza chuan kan lo mu a heta laiza ati hi KIA mun pui kha ni Myanmar tat madoten lekha min on thon hi thae ma se kum somruk chung te miwa lekha min on thon zozai te hi kan hre chiangin en lovin kan soi thei hial to ta veang tun nai maya kani khoram chunga PDF thalai rol thar te bum chuaka mana that zui ta te hi engwangin nge kan rin thei te lulang cheu National Ceasefire Agreement NCA sign in ti lai po khan nangni Myanmar tat mado tuna hel sipai ni ta te hi kan rin na nga ngam na chi in ni lo ti kan riat chian em chawa wangin NCA po kha sign ve du lo kan ni ta kha ti kan soi to ani voina hian kolram tlang mi zongzong thalai tele Central Myanmar thalai zongzong ten engwangin nge Myanmar tat mado hi an huat chewa an ngei em cheu ni kaini kachin namta na zalen na sual ta hian kan ram chin pelin kan ron ti boi cheuin kan ron kap ngai cheuem kan ram chin in ron lu vai chuan nangni nor let tur cheu hian thi po kan huam sin kan hne na Central Myanmar thalai ram mangai tu te sipai nun chan kan lo zir tira Central Myanmar ron kir le in an ron kap cheu hi kan thu nei na huang pon lamani to a inzom na kan nei to lovani remna le mon na chungchang thu in ron soya chati lain kan ram china sipai le ral thuam chitin reng in ron chek lut boxia min bei turin inin pe to a hei hi remna le mon na kong chumo lo ni le keini KIA te hian silai le ral thuam chitin siam na khol kan nei to a kan du zat kan siam thei sipai po kan mamo tok chu kan nei e kan sipai te hi thlatin hlo kan pe ve lova kan ram le nam chan nan an mani thua in pe te fe kan ni tlang takin ka hilang cheu tlang mi zong ethnic arm group tele Central Myanmar thalai ten anon be ron cheu huna chuan kut kuang ko in kan lo thir liam mai don big lo ti in lo hedon nia General Gangmo Kachin Independent Army Camp Laiza atiani a chan dan hi ro pui dap khop mai kani township huam chunga sipai terrorist te chuan kum som palimi tiamin civil mi som pani an that he mi te an tha ma hian mi som panga an lo that to a chumi nuwa mi som pakhat an that le a tun tuma mi som pani an that le ni heng tun tuma sipai terrorist te kutur thita mi som pani te hi July ni som ni le paruk le ni som ni le pasaria an man tak te kha an nia anji nga hian tle rol la pui tling lo kum som palimi atel ve nge a nimen pia July ni som thum le pakhat khan an ruang te hi an mule ni July ni som pathum khan sipai te tha ruang som panga lak ani to a July ni som ni le pasari khan mi som pakhat ruang an mule a heng te hi sipai lamin an phum khomi ten an rin lelawanga an phor ni in mi an phum na hmuna bom an kam nan zel ni in an soi boka te chuan tun tuma ruang som pakhat an mule a kani lampo hi an lain at om khop mai kan chanal khir tu te zinga an mani kol ho hian an do ve empty comment kan mule zeu thina an do ve na sa ni PDF te po anin hlom khom ve zela nimin lama po khan pale PDF te miang PDF te le PRA anti pol te chu in hlom khom le in sipai terrorist te an do za don ti an soile kan video masa khan minkin PDF te chu bumin an oma mi som nga le pasari zet sipai nan man ti kan soya apoi tak zet ani hetianga fin vervek chua sipai terrorist te hna PDF lan tu tong phiu khochunga hian phuba kan la nge yang ti in thunderstorm pol te chuan nimin pia khan an soi thunderstorm without borders pol te hi sipai terrorist lamtang le dalan te thian fai tura pol din khan nia
dalan po anda thateu to ti an mani ngei point an soi to ni nimin okas ni khat chhun khan mayan kong township venglal office a boma puak le a mi pathumin hliaman tuar ani tin Hlaing taya township lama maitel tower pahni bula po nimin tu khan boma lo puak to bok nimin pia lam khan US Foreign Department lam chuan Anthony Blinken chu tunkar chung zong hian ASEAN ram hruai tu tenen online meeting an nei don ni in a soya he ASEAN hruai tu tele Anthony Blinken te in biak na hian Myanmar lama tangin Sipai Council lam palai po tel ve don ani Sipai lam palai tel ve tur hi le lama chuan thil rem chang tak tur ni in an ngai Anthony Blinken an Sipai Council lama khawp lo zia a soi ngei dona an tan chuan direct takin warning an hre thei don ni in Reuters chuan a soi ani US Foreign Department lama thu soi tu hian Sipai Council nun ron na wang hian US hian ASEAN hi ahlam chia pha don chuang lo ti soi tel boka NUG sarkar nen thatakin anin po ti soi bok ASEAN ram Foreign Secretary ten kum tina an nei thin in mu khom na chu tunkar hian an nei dona Anthony Blinken po tel ve dona he meeting a tel mai ba ka Mekong River chuan noi lam ram te in mu khom na atel bokang chunga chuan Myanmar Cambodia Vietnam le Thailand te an tel don ani hetia Anthony Blinken a malak na han en hian Myanmar thlok mai hi chu atum lo hle ti alanga US hian makar lam khian ASEAN member ram te COVID vaccine million somni le pathum lai mai pe katuma thunei na pong lak tu Sipai Council lamero ape ve don lo ni in an soi China sarkar chuan South China Sea lut mek British Indo Longlian HMS Queen Elizabeth chu vawin thil tul lo ti lo turin a hrila Chinese policy puang tu ber The Global Times chanchin bu chuan China chu tui pui lama Indo na ma chona in pe to thu soin ral thuam fam kimin an long te an thuam thavek ta ati hetia Queen Elizabeth Longlian a vorual hian China chuan British hian an man lai hun colony ril ru kha an latlan san thei tak tak lovani hi ati zui bok he Longlian hian Japan lampanin South China Sea hi atan tlangani British Royal te hian Singapore nen Indo nun chan an lo zir to boka tun hai khan Defense Minister chuan South China Sea hi tu te point zalen tak an kalvel theinan ma kan la ang alo ti to bok sang ni le somparukuma International Court in an rel kal zong takin China chuan South China Sea tui pui chu akei pui sa ho hlur tamai chunia artificial island te siamin thlo na kiron thatak tak siam teu to a chung zinga then khat chu he tui pui ne na in ri ram then khat te ne nanin nai hlom em mai le nga la chu wangin US le China hian mitin te ta ni zia lan tirin an paltlang lui fo ani hetianga khothlang lam long lian ten he tui pui hi an han paltlang fo te hian Manilama Crimean Peninsula lam ang mai khan China hian long pui nai tak taka hian asai ve dot mayangem London khopuya Royal United Service Institute Rusi anti pola an how to Vier Nowens chuan China hian Russia anga US thurual puite long bulahan ka thum dup mai hi chu angam chen ring lova ma se mi eng angien ni ti lan tirnan eng thile mo chu anti vele nge yang atiani chu wangin sang ni le sompariat kuma HMS Albion Hilton ang khachu antong ve pal thei mai thei ati khati lai sang ni le sompariat kum khan HMS Albion longpui khan South China Sea apal tlanga chu vele China Indo Longlian chuan zui ta rut maya tui puya tanga kal son tura warning an pek lai te chuan an chung lama China fighter chu niam tak main athok fuwa mai boka enge mo hlek kha om talo hlau mai po a engtin anom chun zom talo hlovani kha khatiang deuh khan China hian ti mai chi ni lo zia hi chu nakin eng tika emo chuan lan tira tum vele nge yang kar liam ta khan he tuipuya hian China point Indo nun chanan lo zir na sa em mai boka tuipui mai ba ka tuipuya tanga khomwal bei dan tur thlenga an practice chiam awangin mithen khat chuan Taiwan bei atum naya ni mai om mange anti hialani Global Times in a soizel dan chuan
hetia British long lian an lo kalawang hian China tan chuan nai vai taka lo en thli thlai theina chance a om pha ati bok hetia South China Sea tuipuya han kalvel hi Beijing chuan du lovin lo in thro savak vak ma se tuipuya in do na tak tak thleng tur khop chuan ma alangam chuang don lo ni in Rusi Paul thopui tuipui lam chanchin zirmi Siddharth Koshal chuan soi HMS Queen Elizabeth longpui ama veng tu longrual engemaw zat tena South China Sea anan paltlang lui hrim hi helai vela remna athlen theina na thil tu le poimo tak nia an ngai wanga ni deuh boka British le US ang bok hian Europe sarkar dangte po hian ral thuam le sum don na lama China athang chak talutuk hi an ngai mo ta hle boka ni tun nai khan China chuan continental ballistic missile an ti chang tlung le ta zela mi hring om lo na sin chiang lama missile ka na an bun fur mai ni tuna po hian hypersonic glide vehicle santi relate riat zeta chak tuipuya long lian thona phurtu ka thlak na tur siam tumin tanan la le mek boka China influence rang zel hi engtia lo dan chi nge niang ti hi international politics sa chuan global agenda ani ringot to mai pu Biden la chu pu Jinping a hian a hlau lo em mai le nga la engtin nge pu Biden a hian a ti zel don ni US Sipai lal pensioner pahni Charles K. Joe le Adam Kinzinger ten tun hai khan The Economist journal a China Communist rallian dan tura ramdang te malak dan tur nia an ngai an ziak kur ngai ngoi maya an thu ziak le thu dang be chanin China malak na dan cha dan tur lam hi tun tum chu kan thu ko changa tan kan mang don nia kan riat angin sum don na ral thuam le miram chu sak thuwa Cold War nulama tanga tun thlengin China hi an nok sak per mai ome democracy ram tin te tan challenge lian takanita Beijing sarkar hian engkim mai akut noya da tumin ma alameka ma la chu son chak na ro tun nai mai po khan khovela rel chak berchi atlang tir le to kha a che vel ba ka athunun thei tu ram te thunun tumin ma ala a ram tam tak chu Beijing salatan lawin an fim khur em boka a thenin tal chu dan turan lo ngai tu ve mek bokani he kho chakrul pui lo har chuak mek han bei tur hian ma ni chawa malak po chi to lo tho ho ngai ni na langta khovela democracy ram tin ten lungrual taka an bei chawin an nei thei don ni na langa chula chu tu na kan khovel politics kal dan en hian a thlen har mel view mai bok si ni ti chuan kan soitak US Sipai pensioner pani te kha chuan hetiang hian ngai danan neya tuna nei to ram te hi North Atlantic ram te chau huam tir lovin China ma chon tur zong hian a aya zau zo ka in sui khom na lian tham global treaty nayangai antiani chu global treaty organization a chuan democracy system ram in throi mek te sum don na le dan le hrei lal tir du ram te antel vek theinan na sata ka campaign a tu langa atir bera chuan Asia Pacific huam chunga democracy ram te hi min an ngai masa beranga ti chuan US le NATO ram experience lo nei sa to tene nanin fin khom don ta ni chutiang ti thei tura an mamo sum le pai chakna le leadership tha te hi US yana nei chiang maya chu wangin pu Biden hi a lo sela tuna US in nationalism kal pui mek po hi NATO huang zau na tur global NATO atan ruwa man chho sela chu China ma chonna na thil tul tak ne na langta anti NATO hi sangkhat zakwa somli le pako kuma an lo din khania an din chan berpo Soviet Union le communist ral lian laka Europe khothang ram te an him tlan theina na ni khang hun lai khan North Atlantic ram ven him kha democracy system ven him na ani ngala thil poimo lutukani chutiangan lo din chu tuna hian aram som thumin an la kalpui meka tun thleng hian inzom na nget takan la neya treaty nget le ro pui takani tuna hian USSR kan ti mai Soviet Union kha om to lo ma se NATO hian Europe khomol mai ba ka democracy system alo hlo thlin theinan ram hrang hranga ma ala zela chutiang chuan lo hlo thling to takma se tun lai zabi som ni le pakhat lama hi chuan western lama challenge alo ton thin mai ba ka khovel pum huap challenge ro pui tak a ma chon alo tul le a chu China communist ral lian ta tual mai hi ni
sang ni le som pakhat September ni som pakhat US in terrorist te be na ato atang khan US le NATO ram te chuan Muslim firfiak te bein kum som ni zet hunan manga tuna hian cyber technology lama be na an ma chon le mek boka heiba ka China dictatorship in ram tin te ati thabar ta po hi ma chon nga ya ni hetia China chau kan soila hian le lama Russia po hian khothang ram te him na hi ati der thong thei tat mai bok ma se China ral hi alian chak zok ni na langa chu wangin helam hi kanan soi war ta bi kani Soviet Union na ke chiat nuwa khothang ram liberalism do tu lian berle thang duam ber mai chu China hi ni miau mai social media lama kan mu fawang khan tuna hian economics le ral thuam lama China hian US hi lo phachia lo ma se nakin kum som nuwa chuan phato do na chumi nu lama phei chuan ale pel zur to do na ni le lama chuan China po hian adin mun so nge zual nan democracy soi chiat te khothang ram te om dan soi nom vel hi chu ana pui ber ani ve do na tunang zela kal chuan tuna tanga kum som nu sang ni le som thum nu lama chuan USian ama chau chuan China hi ne don lo na sa tuna po hian pu bai de na phei hi chuan hanin do tak hi chu angam mang lo ni to hi Asia Pacific din mun hi han en zuaila tun thleng hi chuan Asia lama democracy ram te in zom dan hi ram le ram in dor ton na sum don na lama tho dun ti vel ba enge mo thil lo om thu ta in tan pui tur khopak nge an la ni lo US le Australia US le Japan US le South Korea ti vel ram khat indoor na ala ni deuh maya nakin rei lo te ya tuna China hi alen zel chuan hetianga ram khat in zom na hi chu ti chiat ol sam don lu tukani democracy von nun zel nan international institution hi chu a om nge ya ma se tun thleng hi chuan democracy ram in zom khom te jinga NATO anga pol nget hi chuan la om lo US Japan India le Australia ten an din ta kuat hi Asia lama chuan China ralian do tu tur polian pakhat ati theyanga ma se tuna ri chuan an la nget lo lutuk security thila income ho na forum angle kala ni deuh maya defense lama ma la ho turin an la in thlung het tok lo ni ina lang kuat ram te malak dan an kal dan hi tun thleng hi chuan ala thokhat view ni ina langa ma se tun aya ti chak he tulani Europe le Asia ram zinga mason lo changkang lo China ina du a koi her tur le asal be tur ram te po hi USA na ngai tu tela tul view pokang NATO thar global NATO an din tura chutiang ram re theile nu fual te anga langpo an ngai tu tel nge yanga chutia democracy ram tinte lungrual taka an luan za ho chuan China ralian a ei theya piang ei mai tuma ka ang reng mui hi an phuar chi mak thei do na ni te chuan Charles Schedule le Adam Kinzinger te chuan ti hian du thuan sam ta zela tuna Australia Japan le Korea te hi democracy institution ram an niya heng ram thum te hi global NATO a tel tir nge sela chumi nuwa India New Zealand Malaysia le Philippines te hi an te na an tin chuan tel tir le nge sela te na atling thei tur po in mala pui bok sela chuta zet chuan polian le chak takan lo ni chho to ang chumi nuwa phei chuan an global NATO pol chak taka tel ve turin democracy rama piang an tel zel theinan campaign nei zel bok sela tin tuna NATO charteran nei mek po hi khovel democracy ram tin te huapin atul dan anga siam dang lam ni bok sela an tiani tuna NATO charter hi atlang pui chuan indona alo thlena intran pui ton tur thu ani deuh bera an thu thlung paragraph nga na chuan NATO member ram pakhatin be ato chuan member zong in be an tok anga ngai turani ti a oma chu member tin ten an pom vek turani boka a thakop mai chutiang chuan invent ton in pui ton an rep ti vek ti na niya NATO member tan chun tu ma hi hlo turan om lo tlukani achunga thilom dan kan thlir le tuna China mason chaklu tuk dan han thlir hian hetianga China in lulin zel chuan khovel democracy hi ala der thong thei don tlat maya China huat na hrim ni lovin a phena an system hi ti chiat ngai tak chuni chumi ma chon tur chuan Asia Pacific ram te po ril ru le ti tak zeta an tel ve theina
global NATO system hi tuna NATO ramte hian an duan chua vat angai ta ani ber democracy hian tuna hian be atok na satil tiala dictatorship do turte democracy hlutna phaulang le zual turin le par chua tir le turin US kai hroi NATO hian a huanga zau hi a hun ta tak zetani hi